Poštar Lojz ima poln kufer pošte. Pošta! Dober dan! Aha, Bog daj, Lojz! A si zraven reklam še kaj dobrega prinesel? Ja, sam ga sebe. Res pa reklame za poletne počitnice. Jem po moje lejte skr doma, veš? Veš kaj, Zinka, če rabiš kjerga za na morje, imam jaz dosti dopusta. Lojz, ne se silt, ker ti ne bo ratal. Je pa no, lahko bi šla na nudistično plažo. Veš koga? Mednakce? Tja pa jaz nikoli nisem hotela s svojim bivšim. Ja, zako pa ne? Saj tam spodaj smo vsi bolj ko ne isti, a ne? Ne vem če, veš, jaz nikoli nisem hotela, da bi ljudje mislili, da sem se poročila zaradi denarja. Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na Veseljaku.